Sale, Relax Gym zaista se proslavio na ovom takmičenju, možemo reći da si bio na domaćem terenu. Apsolutna kategorija je uvek najteža. Da li možeš da pobediš svoje rivale? Ja ću da dam sve od sebe, drago mi je da imam veoma dobre protivnike, naravno potrudit ću se, pa ako bolji neka pobedi, naravno. Šta bih htio da im poručiš? Borite se, momci. Saša Dimitrijević! Postao si miljenje publike. Šta očekuješ od ovog takmičenja? Da pokidam! Aleksandar Savić! Zoki, ostvario si veliki uspeh samim tim što si došao na ovo takmičenje. Šta očekuješ u apsolutnoj kategoriji? Posle ove izjave malo pre, ovo mi je opasna situacija. Ali daću sve od sebe, moje neko godište, 50 godina, znači pružit ću im neki dostojan otpor, nadam se. Sretno. Zoran Jovanović! Mika Ilić, Skulptor Gym, pojavio se u fantastičnoj formi. Očekujemo od njega velike rezultate ove godine, ali pre toga mora da osvoji, ako bude uspeo, Jagodina Open. Pa su ovi sad pokazali sve što imaju, sad ću da kažem šta je sila. Dami gospodo, Mika Ilić! Milan Ilić! Dupla bicep pauza. Relax. Latissimus pauza. Relax. Moćna grudna pauza. Zadnja dupla bicep pauza. Relax. Zadnja latissimus pauza. Relax. Bočna tricep pauza. Trbuh i butine.
Da bi sudije videle što bolje, promenite mesta. Takmičar se redi brojem 8. Ide na levu stranu. Stani ti na kraj. Dobro, Milovane. I takmičar broj 34 da zameni mesta sa takmičarom brojem 40. Siniša E. Malo samo da imate mesta za poziranje. Malo desnu stranu, Sašo. Malo desno. Njegov levo, izvini levo. Siniša malo levo. Aco. Relaks. Stavi tu liniju. Dobre. Dupla biceps poza. Relaks. Latissimus poza. Relaks. Bočna grudna poza. Relaks. Zadnja dupla biceps poza. Zadnja latissimus poza. Relaks. Bočna triceps poza. Relaks. Trbuh i butine. Relaks. 1 minut pozdał. Hvala takmičarima. Možete u liniji da zauzmete svoje mesto.